Саламатсыңарбы балдар? Саламатчылык балдар. Кана ордубузга отурабыз. Бардыгыбыз жашына колубузду түз коюп. Кана мени карагылачы балдар. Бүгүн биз силер менен кайсы майрамды белгилеген турабыз балдар? Бүгүн кайсынчы сентябрь балдар? Тура бүгүн шаршембе. Бүгүн 23 сентябрь балдар. Бүгүн бизге кайсы майрам дедиңер балдар? Караңыз балдар. Бүгүн 23 сентябрь мамлекеттик кыргыз тилинин кабыл алынган күнү. Бүгүн кыргыз тил майрамы, балдар? Балдар, майрамга жакшы даярданып келдиңерби? Даярдыгыңар жакшыбы? Kırgız dili bizge gerek. Biz Kırgız'da kızımız. Ene dili taktay bilgen yanı doğdun munumuz. Bilelim. Bilimdir. Ölüm o kare beraber. Öpün döndüm. Bilimdir. Kırgız dilim benim çocuğum. Manasada tutkan. Kırgızım benim. Mekanım. Benim ülkem Kırgızstan. Unuttuk ene dili biz. Unuttuk biz kalmayı. Bunlar bizge kaldıran. Unutuyanın barındayı. Kırgız dilimizde televizyonda Kırgız'ın ene dili takdiminde yanı doldurduğunu. Cananlar eski televizyonda yapma falan mesela kimlerde simsim dilin siyon yansıyonda kızım dilin lezzet nakıyonda bildeki eski Dilin suyuğun. Dilin suyuğun. Dilin suyu geldi. Dil kaydırılır, çin suymak, çin komündan suymaktan, adam dilin suyganlıktan suyaktan, erdik önü bilim menen suylaşıp,